reka ngusuze nizera ko umeze neza cyane wowe wahisemo gukurikirana Kan TV. Nitwa Manirareba Hasani. Uyu munsi rero ni ku cyumweru, murabizi ni amakuru menshi y'imikino aba hari, ariko nyine ahari tugerageza kuyabasangiza nk'uko bikwiye. Tugiye kureba ku makuru agendanye n'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi, ariko ni inkuru isa naho ari urwenya rwose. Ibinyamakuru byagiye biyisamira hejuru bivuga ko Robertinho yavuze ko ashaka gutoza ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi akayihesha itike y'igikombe cy'isi. Umunyabrazil Roberto Oliveira Goncalves do Carmo Robertinho yatangaje ko yifuza guhabwa amahirwe mu ikipe y'igihugu Rwanda akayihesha itike y'igikombe cy'isi. Ibi ni bimwe mu by'uyu mugabo yatangaje nyuma y'umukino wa Rayon Sport atoza yatsinzemo Kiyovu Sport Football Club, igakomeza gushimangira umwanya wa mbere ku rutonde rwa shampiyona rw'agateganyo kuri ubu ngubu, aho ikipe ya Rayon Sport irusha ikipe ya APR Football Club baba bahanganye amanota 6, ariko ikipe ya APR FC ku gicamunsi cyo kuri uyu munsi ikaba ifite umukino uri buze kuba ukomeye cyane, aho iri buze gukina n'ikipe ya AS Kigali. Robertinho rero ni umutoza ukunze kugaragaza ko ari umwe muri beza mu banyabrazil bafite amateka akomeye hanze y'igihugu, dore ko yegukanye ibikombe bitandukanye mu makipe yagiye anyuramo. Si ubwa mbere ari gutoza mu Rwanda, kuko yaherukaga muri 2019 ndetse agirana na Gikundiro ibihe byiza cyane, kuko muri uwo mwaka yegukanye igikombe cya shampiyona. Mu gihe uwari wamubanjirije yari umwaka wari wabanjirije uyu nguyu yatwayemo igikombe, iyi kipe yageze muri 1/4 cya CAF Confederation Cup. Byabaye amateka rwose. N'ubu ngubu abafana ba Rayon Sport baracyabyishonguraho cyane imbere y'abafana ba APR FC. Rero kuri iyi nshuro yagaragaje ko abakinnyi bo mu Rwanda bakiri bato bamaze kuba benshi. Aramutse abatoje ngo yageza ikipe y'igihugu mu gikombe cy'isi. Ati akazi kanjye ntabwo ari ugutoza abakinnyi beza muri Premier League gusa, ahubwo ni ugufasha ruhago y'u Rwanda muri rusange. Murabizi nabaye hano mu bihe byatambutse, none ubu mbona mufite abakinnyi beza bakiri bato kandi benshi bafite ejo heza. Nyuma y'igihe cyose rero nizera ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda izanyenera. Ndabizi icyo gihe nzayifasha kubona itike y'igikombe cy'isi. Bame amahirwe amwe gusa mwirebere. Robertinho uyu musaza w'imyaka 64 yatangaje ibi nyuma y'uko ishyirahamwe rya ruhago mu Rwanda Ferwafa riri gushaka umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda nyuma y'uko yatandukanye na Trosten Frank Spicho. U Rwanda ruyoboye itsinda C mu mikino y'amatsinda yo gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026. Ikaba ifite imikino muri Werurwe mu kwa gatatu 2025 yo gukomeza gushaka amanota imbere ya Nigeria ndetse na Lesotho. Ese mwebwe murabona uyu musaza Robertinho iyi kipe y'igihugu Rwanda yabasha kuyishyira mu biganza bye rwose akaba yayizamura? Gusa nyine muri ruhago nta kidashoboka. Buriya iyo umutoza, iyo abakinnyi bumviye umutoza, nta kidashoboka rwose. Bakorana byinshi, bagerana kure. Rero reka tubabwire ko ibibuga bya Ferwafa biteganyijwe kuzura bitarenze Kanama 2025. Inama y'inteko rusange idasanzwe y'ishyirahamwe rya ruhago mu Rwanda Ferwafa yateranye kuri uyu wa gatandatu tariki ya 15 Gashyantare 2025, yemeje ko ingengo y'imari izakoreshwa mu mwaka wa 2025 irimo miliyari 4 na miliyoni 79 z'amafaranga y'u Rwanda azashorwa mu bikorwa birimo no kubaka ibibuga 4. Saa 4 n'igice nibwo perezida w'ishyirahamwe rya ruhago mu Rwanda Ferwafa Munyantwari Alphonse yahaye ikaze abitabiriye inama y'inteko rusange idasanzwe
hakurikiraho kureba ko abanyamuryango batumiwe bitabiriye nk'uko amategeko abiteganya. Komiseri ushinzwe imari Rugambwa Jean Marie yagaragarije abanyamuryango uko ingengo y'imari ya 2024 yakoreshejwe ndetse n'ibikorwa biteganyijwe mu mwaka wa 2025. mu byo yagaragaje harimo miliyoni 292 n'ibihumbi 532 ndetse n'amafaranga 411 na rimwe y'amafaranga y'u Rwanda ari kuri konti ya Ferwafa azaherwaho mu bikorwa biteganyijwe muri 2025. Ferwafa iteganya ko izakoresha miliyari 15 na miliyoni 297 n'ibihumbi 142,920 by'amafaranga y'u Rwanda, harimo amafaranga azava muri Minisiteri ya Siporo, muri CAF, muri FIFA, muri Paris Saint-Germain anyujijwe mu bibuga abereyeho imyenda ya Ferwafa mu bikorwa remezo byayo ndetse n'ibindi. Niho aya mafaranga azagenda aturuka. Muri aya mafaranga rero habarirwamo agera muri miliyari 4 na miliyoni 79 z'amafaranga y'u Rwanda azakoreshwa mu gushinga radio na televiziyo bya Ferwafa ndetse no kubaka ibibuga birimo ibyo uturere twa Gicumbi, Rutsiro na Rusizi. Ese ko mbona mu ntara y'Iburasirazuba ntacyo bavuzemo ra. Perezida wa Ferwafa Munyantwari Alphonse yagaragaje ko ibikorwa byo kubaka ibibuga bizatangira vuba kandi bikarangira kare. Ati umushoramari twamaze kuvugana byose biri ku murongo. Mu ntangiriro z'ukwezi gutaha, mbese ni muri Werurwe 2025, imirimo iratangira kandi muri Kanama 2025 byose bizaba byarangiye nta kibazo. Umunyamabanga wa Ferwafa Kalisa Dorfe yavuze ku birebana na televiziyo na radio by'ishyirahamwe, agaragaza ko ari ugutangira kwegeranya ubushobozi kugira ngo mu gihe runaka izajya itanga amakuru yizewe kandi y'umwimerere. Ibibuga bizubakwa bigezweho nk'uko byatangajwe muri 2021 binyuze mu mushinga wa FIFA wo guteza imbere ibikorwa remezo bya ruhago, FIFA Forward. Yes, nuko rero ibintu bimeze hano hanze kuri iki cyumweru. Amakuru y'imikino nayo ngayo rwose ahari. Amakuru y'imikino kuri iki cyumweru nayo ngayo ahari rwose, kandi byari ngombwa rwose ko tuyabagezaho. Nitwa Manirareba Hassan, rero iyi ni Kan TV, tubagezaho amakuru y'imikino mu buryo bwose ubwo mwifuza. Amakuru kandi tubagezaho abayizewe, abacukumbuye, mbese icyo mukeneye hano kuri Kan TV nicyo tubagezaho. Niba rero uri mushyashya hano utarakora subscribe, ukora subscribe kugira ngo byibuza nawe amakuru y'imikino ujye yabonera ku gihe. Reka mubwiye ni hasta la vista, ciao ciao.